Ji bo rizgarkirina bajarê Minbicê û gundewarên wê, Meclisa Leşkerî ya bajarê Minbicê hat damezrandin. Meclis ji togeyên Artêşa Azad yên Ereb û bixwe ji Minbicê ne pêk tê. Togeyên ku meclis damezrandin ew in: Şems el-Şîmal, Cund el-Heremeyn, Siwar Minbic, Şuheda el-Furat û Togeya Türkmenên Minbicê. وأن نعمل بكل ما نملك من طاقات على تحرير امي خباتا خو بکن به همو هیزا خو جبو رزگار کرنا باجاری خو شیرین منبج و گوندوارین وی به همو پیکاتین وی کرد عرب ترکمان و چرکس جبو وی ما اف انجمن خو یا لشکری منبج دامزراند یج گروپ و کومک شروانین منبج گوندوارین وی پکتی ینگو باجار ج دسته رژیما باس یا دیکتاتور رزگار کرن و شر تروریسم داعش کرن و تنها جی هینال انی شرن Berî goçekdarên Daişê bajarê Minbicê dagir bikin, ev togeyên ku meclis damezrandin bajarê Minbicê dibin kontrola wan da bû. Lê bi hatina Daişê neçar man goberê xwe bidin Kobanê ji sedema şerê di navbera wan û Daişê da derket holê di bihara 2014 da. Îro piştî ku ev togeyên Artêşa Azad xwe li hev kom kirin û meclisa xwe ragihandin, amedkirina rizgarkirina bajarê Minbicê ji çekdarên Daişê dikin. لشگری چکر جبو ممجه و در دور ممجه تفاهی جبو رزگار کرنا ممجه چتین داعش هدف مج و مجلسی که ممجه و در دور ممجه پاکش بکن چتین داعشه و مجلسا او قاسا تابور تدانه Piştî ragihandina meclisa leşkerî ya Minbicê çekdarên Daişê li aliyê xwe di liv û tevgerê dane ta ku li ber operasyona rizgarkirina Minbicê rawestin. Lê meclisa leşkerî bi îsrara ku Minbicê rizgar bike. هذا الآن مجلس عسكري صار يعني انجمن لشکری راستی تو باران تبج عالیه داعش به موشکو توپان لی سپاس جو خدیره تانها تو ایریش مزن نبونه لیم گمان دکن گو اوی ببه پشتی دامزراندنا انجمن لشکری سپاس جو خدیره ام آمدنه لهمبری چه ایریشان Tê zanîn ku bajarê Minbicê mezîntirîn bajara ku dibin kontrola çekdarên Daişê daye li Rojavayî Çemê Firat. û niha togeyên Artêşa Azad cihê wan li Rojavayî bendava tişrîne û di navberî wan û bajarê Minbicê da 22 kîlometr mane. Di çarçoveyê amedkirina operasyona rizgarkirina bajarê Minbicê û gundewarên wê meclisa Minbicê ya leşkerî hat damezrandin û ev meclis ji togeyên Artêşa Azad pêk te. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, Çeperên Şer, Başûrî Kobanê.